Рахман Разыков тартуулайт. Айымдардын эл аралык майрамына карата 8 март ар бир айдын 6-сы Москва шаарында. Erkeklerden bardығы okşoş bolup turbaydı. Kaşların kara, gözlerin kara, gülcegit. Apam beni sulu kılıp turgun. Ошонун кызыктуу окуяларына күбө болуп кетип атып, түшө турган жерди унутуп калдым. Дары бир станокко өтүп кетесиң. Дороги, метро Марина Роша, Новосушевский переулок 6, строение 1, Дом культура МИД. Биринчи сеанс башталышы 15:00, экинчи сеанс 19:00, баасы 500-700 рубль. Телефон номери 899 665 6309 плюс 996 707 55 1100. Башкы демөөрчү Ясин курулуш компаниясы. Липпойын айтып койгон бачы. Липпойын айтып кой дедим. Senin sый urmatın var eken. Seni sıйladı. Gördün mü tegin özüne çon gelip kalıptır kastımı. Özüne batmaydı la kalıptır. An üstüne Soyuz malında kadırdı. Bütmençi işim. Sana giygizdi bir o. Caraştı o. Sonun caraştı sana. Malga giyse olur. Boyacaka giysen bolat dostum bunu. Ne olur da? Çim çıksa ayradı bu. Fevralde o. Zimni çim çıkmasa gerek de. Şu sezonka koyu olgan değilsin ya. O? Kaytalar o da dağı. Oy. Ya buna oyuncu gayı o. Hey! Yoldan kaçmasın ürküdet! Oyunu otkan yerin karabaysın mı onu? Kaç buna o bayken tevelep getir. Bunday biçi gayini görmemesin tut da gene. Valla Sonun gayı. Bu toskça maçta getip kalat koy. ışkırığı oğuzunda çık otkanda barıp kalalı başlayana çipeteleğinde. Ana. Çakır atar. Koyasem oynayıp koy oğlum basın bas. Geç kalamız. Maylanayın caşmalanın şağısın kıçan şağırtır kalansın deyit. Ben balan yemek şöyle koğunun kalktıracağım. Aman emesin de bok ya gönlünü kara ver. Balan degen bu gelecektir. Geleceğe kez bilemem mi? Ulan şağısını Bu deş de koymazsın be. kırdan sekirip düşkün değil oldum o şeyde. Bas. Özümcaktan düşmeyeyim mi? Bunun iki eşiği var mı? Ev eşiği köp bunun. Старший at Kaşgari. Oh. Sadak oluyor. Nançadıyla straşlı meze kestik öyle. Takmetin berçim ne lazım? Страшный besmi. Bana takmetin berle. Toplatçı bir içeri. Kaçıncı klasta okuyorsun özü? Men okuvay, men bütkönme 20 yıl boldu. Men çoğuna geçmem da prosta gayol işte. Gittin balasın. Puh ya da kim balaz olmalı? Atam balazım da mine. Ver takmetin de var. Karap dur. Mene etti deysin. Bu ki çok oysa gayip olat. Mene etti. Senin gözün açık bok ya. Uskiler zaman alıştı görüttü. Ay, tamaşa koy kesir. Takmetin ver konuşma. Çok kişi de ola. Tamaşa koy kesine dedi. Takmetin verelim abi. Gayillerden kup cattaptır ha. Da. Sizler narşe ne kıldılar? Mojerde katu gel atazılar anamın. Takmetin verip koylama. Prava, tek pasport degen bolot Kırgızistan'da. Ben gayip ol işte mi? O çoğ atanda ol işte gel, bar işte gel, mağa degen verip koy. Takmetin verdin. Ne? Dakmet değil. Kadın gide sıra atat seni. Dakmettik. Bunda kagas magas verip koç. Oyna var. Oyna. Kagas çok de. Çok da. Bak kendini örgünceysin be. Rahmat. Ana ötte sıçılek kez. Mağa takmetin verile. Bolgon bizdin emeğiz. Dakmet. Oynaş boğuçu inim oynaş boğuçu benimle. Berçi mağa takmet verin.
seni ilim deydi. Sen ilisi olsan ben balas kemin onda. Sen balanmazsın, sen karındaşımsın. Takmetin ver sen. Karındaş. Takmetin ver. Ya cava şirin bana gel ha. Cenneme! Ne? Takmetin vermeyin, oyna benimle. Oynama dedi. Ama saçmalama yakınsın ha ya. Ya son ırgıt oynamayı mı birbirimizge? Ha, kolunuzdan düşüp sınıf kalsa kim diyor beni? Sunmasa gerek ya mançalıktı le. Bana de, nariste yumuşak bulut. Да, все, голова болит, и так голова болит. Давай, документы дайте мне, пожалуйста. Oo, Ruski iskan çalsa da. Давай, что-то не то сөйлеп қалыпсың, а? Ne oldu? Життанып атасың, что ты чолған оқшайсыңар, а? Oy, anda bilet gele. Hiç olsa hadi. Фигурасы жоқ, бері келші. Figürası çok deydi o. Bu Аяққа тұрсың. Қана үйлечі. Üylese buçuk edesin ağzını. Tapma kalmayın, kayıgana. Давай. Boke üyleyi ver ben karma olam. Şunu da alam, ne şunu da sen? Nerede? Kol kakıs kılıyken yoksun bu. Yo sen iyi attın da Boke Karaçı. Üyleyin dedin. Ha hile var koy. İyile var. Ağlanıp götürün. İyile Vallahi. var. Çok öylesi git kantı hülesin. O iyile var. Vallahi bunu obayken vurdu. Buna karaptı buna. Vallahi. Anan gördün mü hazır men vurdu hazır buna. Adamın borun ortuyla çıkıştı. Takmet vermeyeceksin adamı. Vol be can şirin bana gel. Kazım da ha çakımdı bana gel. Tam boyum 8'de ciddi okuydu. Kaçmalar çene tabi. Ösmeye kadar tabi. O zaman ösmeye Ya kadar. ırımcırımga tura Давай, gelmek давай, de давай. Kırgız salttık ondan. Takmetin ver deme. Cürat olmaz. Ooo, ulan o şiddet. Az moğunu çe. Gördün mü? Ait almaydı. Bırak Kırgız gel orada da ait almaydı. Moğun. Kinodan gördü öyle. Vol. Ne? Ne diyorsun ne? Cıgaç olmaz ama. Tap verdi. Kap verdi hazır. Bakayım buna. Oldu ha? Oldu buna. Ne oyunu atasın benimle ne? Ben tanrı'yı takşaysın çata. Koyayım bir Narman de bu. cönele tutacağız. Cönele kıpçılıp kalasın bak kaçı. Tartma telefonunu ayıp koyun. Neye tartma? Tartmak ne? Boke internette çıkar hazır. Oyunu men var şey oyunu. Koy deme. Boke Bana şöyle tartma. Amına urmatto. Instagram'a çıkar hazır. Facebook görüşçüler. Tart ne kadar tart. Taş. Ulan tart buna. Atas. Tart ne kadar tart da var. Oo, biçilik de acayip o hareket. Tart. Haket olsun mököz gel atıp görüp kaldık. Gayı ol oyunu atkan yerler buna. Görüşetip koyalım buna. Boke sen de tüşçü. Amına 3'e 3 canından düşük oldu. 3'e 3 şintip jüre. Saç bağla siler değil. Asfaltın boyunda. Spes служба çakırmasam hapşe tokatmaya kalsın siler. Hala Ne? öldü. Kim? Spes slujba çakıram deydi. Haları kim? 3. klasının baldarı da. Cayına öyle geçsin gerek ne ha? Ya oşa baldardı özüne çakırdak iyice kesin bizge çakırcı. Yaş, praktikantlar var mı? Alo, bunu spes служба mı? Ova kim bu? Alo, mağa spes служба жөнөтүп койсуңар. Могу жерде эки кылмышкерди кармадым. Бирөөсү аябай маймунга окшош экен, бирөөсү болсо крокодилге окшош экен. Бирөөнү эптеп көтөрүп чаптым, экинчиси муунтуп тура. Мага эртерээк спес служба жөнөтүп койгулачы. Ya bunun çoğuysa gayı ol böyle deputat bolçu da ya öyle ne? Көрөсүң, азыр келет, көрөсүң, шашпагыла. Boke spes slujbası gelbeyt bunun. Yemin Şaşpagıla. mektepten çoğulup gelgiçe basam bu kalan sağın sındırmay kolga düşüp koyulu. Özü üzele evi. Özü üzere.
Kana al. Көрөсү. Kantip şöyle. Мен Kolun силерге arkaga kayırganda öl buna. Buna öpüyorsun. Kolum. Kolum. Вперед! Давай! Бештапан кудулдар тамаша тобу. Шоу дүйнөдө не жаңылык? Кыш келгенде шоу бизнес өкүмдөрүнүн бардыгы бүт чет өлкөгө кетип калып атышат. Дубайга барып атышат. Анталияга барып атышат. Таиландга барып крокодилдердин эттерин көрсөтүп атышат. Дагы эмне жаңылык? Аваз Акимов кыздуу болду. Чын өзгөчө чоң жаңылык. Биринчи жолу ырчылардын ичинен Аваз Акимов төрөткө өзү катышты. Офшерка болду. Ал эми Данияр Эрматов деген жигит үйлөндү. Үйлөнөр менен аялынын жумуртка терип аткандарын тартып Инстаграмга жүктөдү. Калган ырчылардын аялы тополоң. Неге Даниярча жоксуңар жүктөп койбойсуңар бизди деле деп ызы чолуп кетти. Гүлжигит Сатыбеков агабыз үйлөнгөнүн айтты. Бирок өтө эле кеч айтты. 3 балалы болуп койгондон кийин айтты. Мен бул жак уверенный айтты дегендей эле кеп да. Анан Гүлжигит агабыз экөөбүз көп жүрөбүз. Анан менден сурап калышат, ушундай беле, тигиндей беле, үйлөнгөнбү деп айтышат эле. Анан билет элем, бирок айта албайт элем да. Эми айтылды, ушундай болду дегендей. Анан кыздар дагы багы эмеден жазып берет, WhatsApp'тан мага жазып берет. Акең уят жок экен, эртеле айтып койбойбу дейт өткөндө бирөөчү анан. Эми аны мен туура эле түшүндүм эми, үмүт да. Адамды үмүт кыйнайт да жашоодо өзү. Асат медиа сайтына мен аябай атын уксаң, батырды уксаң, алыстан укчанына келсең бир кишидей жөнөкөй эле болду экен. Мен ойлогом аябай бир башкача болдор болсо керек анан. Баары эң башкысы булар чыгармачылык топ ошол үчүн аты даңкы жакшыраак башка салыштырмадан. Башкаларды жаман дебейбиз, просто ошондой улуу бийиктиктерди багындырып жүрө берсин. Элге таза, нукура, чыныгы элдик роликтерди жүктөп, ушундай подписчиктерди топтой берсин. Чыгармачылык ийгилик, өркүнүңөр өсүп, ишиңер көбөйүп, ютубта ача тапкан. Кыскасы, буга чейин укканымда биринчи жолу интервью берип атам Асат Продакшн компаниясына, эмесине, студияга. Ийгилик каалайм, чыгармачылык ийгилик каалаймын. Дайым эле жакшы концерттерди тартып, элге тартуулап жүрө бериңиздер. Жакшы сүйлөдүңүз Ильяс аке. Рахмат. Сиздер болсо менин поштама кошулуңуздар, Instagram баракчама. Мына ошол жактан сиздер менен жакшы кызыктуу маалыматтарды, кызыктуу сүрөттөрдү айтор өзүм жөнүндө айтып турам. Сиздер менен мен Ильяс Куртой болдум. Бүгүн концерт сонун болот. Концертте мен да катышам, Кудай буйруса. Асат Продакшн. Рахман Разыков тартуулайт. Айымдардын эл аралык майрамына карата 8 март ар бир айдын 6-сы Москва шаарында. Эркектердин бардыгы окшош болуп турбайбы? Качтарың кара, көздөрүң кара, Гүлжигит. Апам мени сулуу кылып төрөгөн. Ошонун кызыктуу окуяларына күбө болуп кетип атып, түшө турган жерди унутуп калдым. Дагы бир станокко өтүп кетесиң. Дороги, метро Марина Роша, Новосушевский переулок, Алты, строение Бир, Дом культура МИД. Биринчи сеанс башталышы 15:00, экинчи сеанс 19:00, баасы 500-700 рубль. Телефон номери 899 665 6309 плюс 996 707 55 1100. Башкы демөөрчү Ясин курулуш компаниясы.